Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu iy'nkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Udaba olukhulu luthinta i-truck-ke laphana wey'ngane zakwethu ekade ithwele impahla eyi-oversize-ke laphana wey'ngane zakwethu. Icishe yawisa ibhriji emgaqweni-ke le truck wey'ngane zakwethu. Kuthiwa le nto yenzeke Polokwane emgwaqweni u-R37. Ihlukene phakathi-ke imibono kubantu ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi lo muntu kade ithathe iphemithi yokulayisha umthwalo o-oversize ngoba iyabonakala ukuthi le mpahla inkulu angeke ikwazi ukudlula ngaphansi kwamabhriji-ke laphana wey'ngane zakwethu. Bagcine-ke balwa nesolution-ke laphana yokuthi izophuma kanjani leya mpahla ngaphansi kwebhriji. Abanye bebethi kungcono kuvele kuphantshiswe amathayi ukuze le mpahla izokwazi ukudlula. Mina ngiyafisa-ke ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, gcina subscribe, gcina nebheli ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta. Kazi yapinde ngingenalwazi mina ngingazi mise kanjani labalalela badala bathi mfana wami uyokusiza ukukhumbula abadala ngalanda imbuzi ngayihlaba ngakhaya notshwala besintu ubheka nalo nokhamba indlela zami zaqala zakhanya impilo yami yaqala yathatha. Manje kukungile impilo yami.